no misi sad isuang sambayang. Kinarahingan it isuang kerajaan sorga. Kasuaban diti insan padrumi katihay maya diti kay sisaan dahay det sumambayang kasuaban na no. Makiano he panghakan nu gisambod nu napahit awayaan dahay dadamat isuang kot kay sisaan iti nga popular dahay det yahay no poham perlu det minsomok amrumikat kasari kumadia. Tinasambayang dahay isu ang ngaran ni Tuhan Yesus. Amen. Okay, osanong kasuabon kumadati din sanan. Siyaw to nakalambat ako. Kukulan ako ditino ay. Kung sikaw da panghakan kinarahingan kumadati gisambot dondo iri nakasari it papisaw sarian dati pay miyaw paimpasi kano pakasarid kokito hilamato dati kano pakasari koboro sila kabang dati korongaw ila talingo dati kay rikaw koing kakat kapanaw kung sikaw dat titungkap kinarahingan insan ba kumadati gi. Sanong kantalo pabutang ano alulumi sa kakitanan. Okay. Di na pa'y kasadop nga minangakan ako nangko. Tok o mismo ti. Nga mantadit nangkod nakan ko tumbaan ako iri di no kakukul dati bo. Kukulan ako dim. Ay sakira na parumi ka tam mahanta ko pando. Warna pelangi lah git papatalib. Okay. Bayno na po nga miyagali lo ka po ilan na mulis tulis manaw panaw ila tulis sa manaw panaw. 22 hari bulan dia mendengar teriakku. Isuanggat Mazmur 40 Kitab Mazmur pasal 40 ayat 2 hiti na po tulo na po ditinga syukur dan doa untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Yoho na po nga mandadandad kasari ako kinarahingan. Isiya na pa di nga minay puya doho. Korongaw dagiaku dot makiuhop. Oratian dating peng kukurohot pinagindalanan di Raja Daud. Kaimpunon sayra dot ay mantad padit nakakita ko isa panusuyan karait di siyo. Sayra na pod nolohaw siya may paparangaw ditunian di siyo kumadi Raja Saul. Nga notoo di Raja Saul naimayaan. Nga ikaguhit isuang panusuyan di nga sigog kahdat mininta lang ikasari it kapurimanan di Raja Saul dat asanong kumadi Daud. Nukuro, madilo disilad. Tuon yan to, kano dat papasan ng ginawa ko, kaharit yun di. Mantad dahirihom, giso o mididat, pigusa-gusa-gusa di Raja Sauli Daud ki. I-Daud no pati, ay tutunan na tulun. Sayra na padhinggo ngayon, tutunan. Iho nga itinagidi katanghaban ko ti katutun ko di doho mimpanaw ko di atutunan ako na pa daw kayo paingkuro moy ako sambayang may sambayang hinado ko kada ako daw suhok kut bahit ako yung mati kay lokut bahit ti tumong nga bako di mimpanod
may napadilawat gereja nga. Oh, isiori. Wah, iya khutbah. Tum tumongob di Raja Daud o tutunan. Nga inapohit kaboling kahangan kumadi siyo. Nga tumano di lopan ang barasan dati do kaswabon do bay no. Agumu na pakiuhupan di siyo. Itulun-tulun nga makiuhup di siyo. Ay say manguhup. Adoya anak ko modas eh. Modas yung manguhup eh. Sa kira miyagal gaya dati. O ilahan da tulun do iati na po nga gusawon do raja. Tampinay misek Matthew eh. Gusawon do raja isiyo. Tambalot ko isiyo. Tampinay ko, katakan tayo dila, tampinay ko. Korikot isiyo ay hitid do nakatayang no hinggo-hinggo dat misek Matthew di buru raja ka. Tok, isay po di katama ki. Isay da ko katama. Popolisak isiyo. Pigusa-gusa raja. Jadi, naretan da hiti dat idahod no po di nga tumiki di siya dit kaumbalutan atutunan ay sa no po manguhup. Pengkuro di manguhup raja mo magusa dia ki. Jadi nukasyo aku sangat menanti-nantikan Tuhan. Ay so na suay pagandasan. No kuro tu mandadan da di siya kinorohingan ka. Nga ay so no manguhup doho kasyo. Ay so na suay. Suway ko kinorohingan ni manguhup daw. Iswanggot ay pelajaran di nakatalib banaway andati karay ti lokamondot kasabaran. O ilan lagi dati da iti no pakamondot kasabaran nga iso man tadidit buwa-buwaro. Ila nagi kadaw kasabaran nga iso man tadidit ko boboyuhon di mila dati boroson dat agat do pendalanon dati isuang kapasian dati. Iti nagi kadaw kasabaran nga may laid nga muri-kuri do kita dati. Kumurang. Eh? Ano po kapagalan dahil talunalun. Sayran po karikat to kanila talunalun. Akunan kuid iyoho nga kuy asabar ki. Haro di hat kumindat asa nang piramutan ki. Asa nang ka. Ino pa'y video da duo di nakatalib nga harohot umodaw ila gambar eh. Nakanto sa nang lain nila ti legacy. Sa kira na pa asa nang humbal ko pa sumaliwan ki. Sumaliwan sumuang kago umbalan patid. Sa nang hinadombokan okay ki. Okay. Puji Tuhan. Oke, jadi sekiranya po orongaw double suara umbalan po ako sumaliwan. Ano po nakasari kagumuan di nga iyo di iyo na di sumaliwan ki. Oke. Hinggo na di nahawan to kana di tugara. Intahan na po dati di talunalun paingkuro to ko gi. Andadan mo. Siguro tit kando mo mohon nga ino na dit kandan. Ipi ay mandad sumimba no watik ki Lampung nga. Ay andad ha.
Kamana ilo no po kasabaran nga miloh det akitoh dati miagalit muri kuri iswang ko pasen dati sendiri nga apuri manan to kad miagalit kumuri kuri iti ka aja aja laski aya gumudi pagumbalan do bay no umbalay ko dad papulom ako kuro okay full volume na matilo. Jadi isa kapangintangan dati miagal ka hilat talun-alun nga papakitad iyati na po nga perlu daharot kasabaran. Perlu to kay dahara kasabaran ki. Mila to ka magandad, mila nagid andadon. Paguhatan na padhiti no kura tu mandadanda di Raja Daud da kinarahingan. Apuri mana nagidisiyo iyati no pod mandadandad to ko nga papakitad apa hini itulun gi. Mandadandad to ko na pohom saya andadon no kam ikuha ka. Nakura tu mandad apa hini siyo. Iri na di kakuan andadon. Nakura tu andadon da Raja Daud kinarahingan. Apuri mana no po siyo nga hini kinarahingan dat rumikot iko pasien daw. Nga dadamot dati dat magandad dadamot di siya magandad ka daw papakita da ay so nasuwed andadon. Sayra dat hilot to kod kabandaran contohnya. Jem na di ko pitaw nalun ki. Nga ay so naralanda suway. Irino iso no ri. Mandada danta ko na po di serad magotlo gatin da mamanaw. Haro na to nga lima kakid kasurungan na mundorong. Mamanaw mundorong. Nga ay so na suway. Dat iri na yaralan ki. Ngono panda di tarapik talabayam orokop na diri. Ay sa nat jalan tikus. Jadi Raja Daud sendiri nakuratu mandadanda di siya kinarahingan. Ay sa naralanda suway. Iriri no. Monatas siya magidu. Gusawa ni. O kanda pa ko Raja Saul mamagusa. May sangod nga katutun nga siya. Isangod daw kaya diri katutunan nga makihupat kaumbalutan. Isa hindi kasapa manghupat gusawon da raja. Okay? Sakira na pag gusawon ako pulis. Mga ako din na do kayo. Katama kawid papalisok do. Okay? Ihuman da pulis. Okay? Raja Daud rumikat kumatambalut. Boleh jadi ay say katama dat papalisok siyo. Jadi ay so na suway ko kinarahingan papianda dandad di siyo. Ilo na didat mandadandad ko na mati diati Tuhan ka. Ako sangat menanti-nantikan Tuhan. Iati ka daw tinga mandadandad ko na kinarahingan ki. Suway ko pianda dandad dati karikoton do kumoin duo. Iswang ko kapasyan dati mo kita daw. Mandadandad ko na pod karikoto sunduan kinarahingan ko madati. Nga, sayra na pod mandati intangiralan ko pasyan dati. O gumuan na po pendalanan dati nga miagalit iati imo natos. Yadi ay apuri manandahin na kinarahingan ki. Karajaan no, isay mo natos. Iya kasihatan no, isay mo natos. Iya Nuno na pa nga, may galit sandiri ko no. Iya, ano nga
Nga puji Tuhan tu hara usaha dati darumikat kumakin rahingan. Hali pia kapuriman to kad iya ti imonotas ki. Miagal ko iti online nga kapagyampay to kay iso no horalandet ay popokito isa kantakan popokito dat monotos to kono minsomok kumakin rahingan maya iti kay sisan dati dat minsusuab. Suway kayri korikot to kad hilagareja. Ilo nga popokito da iyati na pumharo ginawo. Mandadandad kasari kinarahingan. Minsomok mogihum kinarahingan. Paingkah nagi kadauhit hubungan secara pribadi dati kuma kinarahingan. Boleh jadi dat iyati hakupiati nga isi hubungan pribadi kuma kinarahingan. Isa hindi na koy lod it ang satya na do kita dati ay lanom tapot kapid hara hubungan pribadi di siyo kumakinarahingan. Ilalong at iso na ngay at cabaran kumadati ki. Mo'y napadaham akita takatulun dat angat tatap na matiolo ka. Iyati dahiti kasuabon bay nagi. Akita takatulun angat tatap takod akita. Munikid kasuabon. Miya galit komen kumunda ko okay? Asal online nga hinggo na di wilis ka. Akita angat tatap okay? Iho ka daw sayra da mimpun. Akita kuno komen ako atutunan ngay kuno did. Haro na patulun daw agum mongomen atutunan kuno ay wagu hisiyo hoy ka akita ko. Jadi puji Tuhan tu ilo nga manto kadad iso panimpunan dot iso pangitanan ipopokito dahar hubungan pribadi dati kumakin rahingan. Ino pwede kanihab nga kadati dim alang-alang nga dati kapiyad nakatutunto ka kinarahingan ato ko umaan po sawo kapiyad okay? Jadi harohit usaha-usaha dati rumikat kumakinarahingan. Puji Tuhan. Nga, milo na po manto ko na kapyo po usaw ilo kamondat hubungan pribadi kumakinarahingan. Sang kuro piyahat katatapon dati idapan dat pangintangan datulun. Nga aiso na po hit hubungan pribadi dati kumakinarahingan. Ay, seko mo yun. Iri nandad aratu to kanon dagi tok ologod matilatung di tong Pinay. O kita takot tulun da angat tatap. Nga ay say hubungan pribadi kumakinarahingan. Sayra da aratud isu ang kebenaran. Ologod dalatung. Tok ay osatia isiyo dihom. Alim isiyo hom kandat tulun. Jadi may to kano patilambusa ilat I will go dati that magiuhop pelayanan kinarhingan nagi papatilambus dat pelayanan da kinarhingan isuang da kapasyan dati nga haro nagigalo kapurimanan dat yun di ahin na kinarhingan mo miagal na di Raja Daud mandadandad ako sangat kanupulo nga it ay so na pasunduran na suay bo ayay no sangat aku sangat menanti-nantikan Tuhan. Ayay it nulat tiloy. Ayay no bo ki. Sekira muhang ayay no muhang. Hari kapuriman na natin miyagali ahay ni kinarahingan. Nga dadamot dati monotos. Man na kupi dati puri mono nga lain na kinarahingan na hinad kumadati ki. Miyagal ka isu ang karaja. Monotos to kumaraja. Apuri man takod ihati monotos. Nga paingkurod hinay kinarahingan dat hiri karaja dati. Isay manahak dia kesihatan. Gisa mo kahano kapatilang mo si karaja no ki.
Mantad kekalidasan ditahakon da kinarahingan kumadati. Kanu to kapapati lembus di buru-buruan dati. Kamoyan na pa nga lahid ni kinarahingan dat ay miyampay dia. Miyagalapad isuang karaja, isay manahak dia kalidasan. Isay manahak dia kagarason. Kinarahingan no. Sa kirad mananam-tanam ko, isay papasuni. Bobos no piad. Ngon pinsogi ay, ngon pimpuay ay tanam-tanaman no. Akan na pakapasunian na kinarahingan. Ay sumuni hirigi. Yati monotos takad nunununu ho produk. Nunununu produk ka akanon. Akan na paka tamodan na kinarahingan da iyati na pohom. O nga sihat. Ay so takon hati. Jadi purimon ka nga laid dad hino kinarahingan kumadati. Dadamot dati damonotos. Kalimpupuson na pa nga no kadi malayo kita pasrah ka. Kita akui okunon dati. Tarimon dati. Da kinarahingan nakasariit bontugan to ko. Paingkurap ya nga ay so na soy pagandasan dati. Miyagal na po ka i Raja Daud ki. Tok pirayaw-rayaw tulun. Isaul kanu mamatay rinibuan ka. Nga i Daud kanu mamatay boryong-riyong. Na riyong karibo. Berlaksa-laksa ki. Jadi saya ada miyagalid di. Borasa no padatid minti ki di siya may pakiuhop ay sa di tulun manguhop. Nukas siya mandadan dada ko dia Tuhan ka. Saya na po mandadan di siya nga no purimanan di Raja Daud. Lalu ia menjenguk kepadaku. Ia ti kadaw nga laid ako na intangan na kinarahingan. Ina pa'y ajaib. Mystery pakasari kumadati nga iyati kadang-kadang kata ato ko'y mumulahok kinarahingan. Ato ko sumambayang. Miyagalit. Kumbala ko'y tirdi datapot kapiyo. Lebih kurang limot tulan. Kumbala ko dilahid. Antakan na po di nga tahun 98. Harap papariksaan hari Sabat. Kaya ko maumit ki. O ngayon kung matid dito, wago ako pa diri si kulit di ako pa di obas. Adi katama bori bo. Jadi nga ujian na rin, ujian bulanan mo. O ngayon ko no, haro di ujian hari Sabat ka. O ngayon ko no, dat agi katama may ruba edit pun syarah bo. Ko ngayon ko mati po parisani digi. Kalapas sa paring ako di atumbayaan kinarahingan. Salinay dali motulan. Sumambayang nga ako no sumambayang. Suhuan ako sumbayang nga. May siyo. Angatan perbincangan sekolah Sabat nuno pa ikaw gaman. Tinan ko pa karikot. Ginaw na po ako atumbayaan. Sumambayang nga amo. Suhuan sumbayang nga mada. Sumambayang piya makan nga ako na sumambayang salina dali motulan. Inapurimanan ko la. Ay puji Tuhan to natanduli iginaw ko atumbayaan ko makinarahingan. Ako nan ko diyo nga nakumbala ko tiyadi. Ipagilitan dati nga boleh jadi kombal takay kapuriman dat iya di ahar kinarahingan. Okay? Nga sayra da gulihan kapiya dati. Sayra dangon kapiya dati ingkuasay. Laid ni kinarahingan na miyampay dati. Kapasyon dati. Kasihatan dati. Pinuhoboh dati. Hilo ni kinarahingan lo papakitad hingga hiyaw. Okay? Sayra na intangan dati nga ay so nasuay pagandasan. Ilo nakasari po piso sa riyan dati. Okay? Ay so, numati suhay. Magandas ta kadiragan.
paingkuro iti na paragan sera magandas ta karagan harapakian nuan di siya. Nuno na pa'y paindalanan dati nga harapakian nuan. Kalimpupusan na pa nga iati arutum. Nga mantadet kinahinaan da kinarahingan kumadati. Nuno na pa nga apure manantokad pirih. Pirih. Pinuhobo. Pirih. Pakibayaran kinarahingan pinuhobo to ko. No kagadit kaubasan andat borosan tulun di seran ay may rumah sakit. Bayaran nanda sumaliwan ki. Oksigen harakagay di. Ikapagalan na ribo. Oksigen paingka. Tok ako kuron na di pakibayaran na kinarahingan ti pinuhoboh deman to kagunawo. Nuno na pa nga kalimpupusan na pa nga ako nan dati kinarahingan ni bantugan dati. Isiya ni kanod manahak dan nuno kanunuan dati. Takon po siya piri. Popirian pakago kumadati. Nga ata kayo purimanan. Kadang-kadang ko pirih nagigiyam ata kayo man ko piyo gompiyo ki. Agya pininsusan. Asaro ko'y prinsip pot. Kumbalid LE dilaid mo. Jadi ino pa'y prinsip pagunan nga kada ka upopopirih ka. Nakuro. Sera na popirih iati na po nga tidak menghargai mamaduli di titahak. Tupirih pininsusahan ka. Nga sinonong ko kinarahingan. Pirih na po tahakon dati. Pinuhobo. Tadung mato tolingo. Pirih ngay lo. Nga ikaraton dati. Itauburus dati. Ato ko gampian dati tahak kinarahingan ki. Jadi kano po siyo kinarahingan na hit pianda dandad ibon tugon dati. Hali pihad ako nan dati tiyad digi nga agumo ikasindualan na ginawa dati. Iho nga agumo ikasindualan ko ti nga mantad ko ingingis dati ay tirong ani kasindualan dati nga parikoton to kay kumakinarahingan. Nga nakasari buwan tugon to kat ti. Kapasiyan dati nga kasari-sari dat karuhangon do romo. Hari romo kataadan, hari romo dit koihadan, haraka otood nga hari mihad. Gisa mo koromo nga ino gi. Adalaan ko irak nga koromo. Ikay garitan kay hadi koromo. Kairak koromo. Orwalan koromo. Kamun pa nga kaposiyan pa dati tihom. Karuhangan doromo. Suway pandahi po pasikulo tanganak. Pasikulo na dati tanak. Katamat na gidi kay di pusohon. Iri na kapiyahit. Taburus sa kapiyahit. Ay ganganak. Nga akunan na dati dat atapot po kapiyaham. Dadamot at timpudan da. Uhupan to kakinarahingan ti. Yati ita kapuriman. Yati kapuriman ko. Mamuriman ko. Tumamod-tamod ki. Sayra na pod monotos to ko iati sendiri. Sayra barabis to ko ki. Miyagali monotos to ko bo. Nga patut na poham hirih na gidadhara ko perluan dati dat berserah minsamok kumakinarahingan. Ino pa diteno sa bolong mo na kaimpun pukulang patok po na pasikbay nom kadit pieh ko. Umbal dadi baynad pukulang pat po papingunin da di lagu-lagu ka.
4:45 mimpun na ginda. Tok min DJ dit tibay na kang kuda. Umbal na dit pukul 4 nga kukulaya ko na di. Tok gumuy bantugan. Oy, minum air suam. Mangkandot gula-gulad o podos, pangkan gula-gulad o podos. Layo nga naik ga layo po. Mo nginum wahig. Kukula ni kasari. Korikot na dit 4:50. To koy pengkura pati nga patimpunon no kangku. Hiri no mati din. Tok ayay no mati sambayang kat iya no mati gubantugan ko ti Tuhan at morning ka di tikukul ko kangku. Iya no mati harapan ko ti. Monatas to kopya. Nuno na pa'y usaha dati. Pada akhirnya kalimpupusan na pa nga akunan dati. Kinarahingan po sandihan to ko. Akunan to ko matiri. Sayra no pandad, nuno na pa'y paindalanan dati kamilo. Hirinan da kay rikaw to ko. Muhot to ko nanda kinarahingan. Nakura iti to iyati ka. At tapat na padi nga piandadandad kay kinarahingan di muhot di siya. Da nakura. Kumbala ko dit itanganak bo. Akita kud mo natas tamo dumumon sa di basikol. Mo natas ba siya mo sa basikol. Ki aylan ko minuno pasalit di mo. Pian dad kud manguhat di siya. Dat nakura di tito iyat ti. Pian dad hiri ako samak paingin tangkom. Pian dad kumuhat di siya. Paing kukurati ka. Nga siya bungot paingan paingiri ka ako paingin tangkom. Pian dadandad kumuhat ti siya nakurati tu paing kurati ka. Kayay na di siya hot mila-mila daw pasunduran ki. Naayay na matu siya hot ilmu daw di. Uhot na gidi paing kukurati di hati ka. Iyati kinarahingan nga asaru to kay tiya di ki. Monotos to ko na di usaha dati sendiri bo. Nga haray mo tiga kasanangan ni did miagal luma dati ki. Ay ginawa to ko na pohom. Apo kasaap makihop na gi ka. Iya di ginawa dati. Iyati ila tanganak nga bolingongoton to kay dat sikit muhot. Bolingongoton to ko. Jadi mimbulay na di ginawa dati dat kinarahingan kanto nga bolingongotonin sikit muhot kinarahingan ki. Nga sayra na pod ayay nanda dati aralan ikalimpupusan pada akhirnya ako nanda dati kinarahingan po rikoton dati kinarahingan po bontugon dati ki. Sayra dat ayay kunaralan kud mo ginum mo air suam mo nginum mangkan na gula-gulad o podos nga adi kasampat isay po bontugon. Akhirnya rumikot to kay kumakinarahingan. Paingka to ka nagitulon sa pitulon. Sebagai tulun-tulun dit harhok tampinay, haro keluarga, haro masyarakat. Iyati na po nga tulun-tulun dit. Ipagilitan to ka tulun. Iyati na po nga ato kay obulih dat mindaw daw. Tu pada akhirnya oporlu to kay tit kombolutan dati. Monotos kapiad paingkurah pia kapos yan nudit iya ni boros-borosan ki. Akan ni mati ka manumpa ako tinga. Pada akhirnya rumikot to kay tambalot dati. Iri na korohyan dat sumonong hey to ka kumat kombolutan ki.
Kaya isa contoh. Magandas tamad ka nuno na pangaharad idia. Gisam ka na opusod kaong balutan. Insan ta daw. Hari tinumang kiadit ahli keluarga no. Makiuhup kay tulun. Makiuhup kay karikatan dia lo. Jadi iya tinapatid sebagai tulun sa pitulunam. Takay milad it. Kamuan datang alundat pentingkan diri sendiri kapiyogi. Iya ti om kinarahingan takay milad pentingkan diri sendiri. Pada akhirnya kita akan kembali kepada Tuhan. Kamalayun. Kalim pupusan na pa nga, rumikot takay kumakinarahingan. No kadit hara tambalot tot hara kaday gunting. Ipakaraja daw lahid na diri. Pagido na ipakaraja daw no kasya. Dia balik juga ba ito? Tapat kaped ang asambulan guli. Iyati om kinarhingan nga iyati takamatiti. Apurimanan datid. Hibat tako nagi. Pada akhirnya kalimpupusan gumuli kasari takay kumakinarhingan. Jadi kamuan na pa dila nga mila na pa timpunan na pa rumikat mantad tako nagikinarhingan dat atingayam takay kagud. Mangadada tako kinarhingan sigag kaguli kasari takay kumakinarhingan. Kada adat atingayam tako. Rumikat ka na pa, rumikat mantad nagi patimpunan. Tumimpun minsamak pansamak kakasari. Kada adat ayay pandad iyaw sendiri. Akhirnya gumuli kasari kumakinarahingan. Raja Daud mikayaw-kayaw. Mandadandad kinarahingan. Rumikat kinarahingan. No kasyo lalu ia menjenguk aku. Iti pagandadan dati. Popopurimun dati dat atapot na po nga ayso na suwe pagandasan dati. Kinarahingan na mati. Sira dat mahaw-lahaw ta ka kinarahingan. Iyo dit ayso hino. Manguhup ayso bongut. Ayso no pait apurimanan takod panguhupan kinarahingan. Nga papapurimon na atapot na pa nga papapurimon na kinarahingan dat ayso na suhay lahawan dati. Suhay ka isiyo. Mahaw-lahaw takod isay no pa ayso bongut. Isa akapailan kumadati dat ayso no matisuhay da bantugan. Kinarahingan nakasari. Nga ina pa hikapurimanan di dimit. Sigo gad kapuriman takod. Hina kinarahingan bo. Irihi masalah takod di. Haran ako hitipilitan dati dodendo. Kapuriman da ay sa kinarahingan. Kumbalo ko imatihaw mamusarod ay sa kinarahingan. Sumambayang no hom. Mamusaro takod ay. Tapot kad haro kinarahingan ka. Araw na may mumbalat. Ay, ohoy, kamadakon dagi. Kadakon ay bayat ki. Apasik ta kada kasuabon, iyati imosik. Akon ka kinarahingan mo mosik. Ki? Iya among kalat. Iya tumungag, mamalapi kumut. Loson, iyati imakan. Otopot kadahar kinarahingan ka. Nimbulay na day tuhot tumiyagalid di. Lobi pundad sayrad. Hari pakyanuan no. Kaporluan no kapiya. No kadiraja Daud. Ako sangat menanti-nantikan Tuhan. Piandadandad to kapom. Harangay kayakinan datid. Uhupan to kinarahingan. Amu to kay kapuriman no uhupan. Hiri na kapuriman dat. Ay say kinarahingan ka. Paing kura di tiad di. Kumbala ko ako kapuriman tiad di. Kumbal ako nan ko na kumbala ko muhat-tuhat at tapat na kudhin ako.
muhot to haro kinorahingan ka iso ki. Ika guge kausa tokot ti. Ika subuh datid atumbay andat atopot dang kupin hina kinorahingan. Hina po'y kantakan dat akito awayaan orang o dati. Nga miyagalid dit puluk-puluk. Ya di puluk-puluk no hagi. Ya di nasib-nasib no bo. Ya di kapurimanan toko. Kayak contohnya hara kemalangan jalan raya. Ino pa'y karita nga noromok. Nga ino pa'y tulun nga nasalamat no kadati. Nasib po siyo ka. Intangan no pagdati nuno na pa nga yung dinasip bo. Nga iyati no pa sebagai panan udah kinarengan no kadati. Puji Tuhan tu nintirungan ni siyo ka. Kapasiyan dati miyagalit apurimanan takad nasip no. Nga atapot na poham mantad ko titahaki kinarahingan sokadung kinarahingan kumadati. Saya radat ikan takandat ino pa'y kapasiyan dati nga misango do kapasiyan ng kapatayon. Takoy apurimanan dat hina kinarahingan dahiri. Nga saya katalib ikan takanidi mongon sikaw takoy kon sikaw mantadit pangahakan ni Tuhan. O kon na po ko pangahakan na kinarahingan iyati na pa nga kapagyampay na kasaban na bay na. Jadi kada na dati pausawo nasip po hoy ka. Nga mbala na dagyan minting ubasat puji Tuhan. Tumimanggat kinarahingan na mangintirong datid di. Pero natadaw datid kakito pinailad isu ang pelajaran. Hino kasari kinarahingan. Bahkan hari malaikat ti siyodat muy panguhuk dati. Man tadi di makayakinan na pa dati nga nuno na pahit nasib ka dati. Nga man tadi panguhupan na kinarahingan boleh jadi maya edit malaikat daw. Jadi main na dati tingkadailat kapurimanan dat nasib ko pingkuro sokadung na mati kinarahingan ko madati rigi. Ino pa dihi keperluan dati do iti. Serad ko kito takod ralan na kapasiyan di Raja Daud. No pili de kinarahingan ni siyo, no kuratu kapuriman ni siyo oing garit. Sedangkan isiyo na pa nga no pili de kinarahingan. Bahkan nanaurapan sebagai raja. Hingga nakapagulo. Kasilipay si raja ka urapay nagi. Hingga gulo jadi raja baru diurapi atau diurapi kemudian jadi raja. Naratian nilaan datid ino pa'y kapagulo nga naurapan ni siya sebagai raja. Kaurapay nagi siya ki. Patayon na gidadi di Raja Saul. Iyati sebagai pilihan no ngapili to kinarahingan. Tanak-tanak de kinarahingan. Miyagal to kanamati di Raja Daud ki. Kapili isiya sebagai da raja. Naurapan isiya. Harapay kasusahan. O gumo. Gusa-gusa mamatay ki. Iyati sebagai inangaurapan na kinarahingan. Diurapi oleh Roh Kudus Tuhan. Iya miyagal to kana di Raja Daud. O gumu ikay goritan da awayan dati. Labi pa di pelajaran dati pira-pira tadaw ki. Kasusahan orang benar banyak. Kasukaran orang benar banyak. Jadi ilo na dadit isoot peluang, isa o kapurimanan, isa kasadaran dati dat rumikat kumakinarahingan. Napili ta kakinarahingan akon ko papakitad ay lut masalah to ko. Adi otago masalah. Otago to kay tinga haro pagandasan dati. Kita menanti-nantikan Tuhan.
Om kau kita hisia hinay siya may ampuya dati. Nakura tu iya deh. Dahon na pada adik ginawa ke. Apili ka na pa kinarahingan. Onuan ko kagarason. Natagalang rumikat kinarahingan. Ato ka na sumuko kuma kinarahingan. Iya dadi do tesaro. Nga nakura tu aparlo ta kay rumikat kumasya. Karikatan dati papa kita dat isay toko. Miyampay da kinarahingan. Sa kira na pod ata ka rumikat kumakinarahingan, miyagal dit iati di boss ki. Haro parmuhunan nga andadan na gid rumikat kumadati ki. Iati na bagya rumikat kumakinarahingan. Idigo ledid ipelajaran dati. Tulun bagya mumbangan akon ka bolata karo mumbangan ki. Keperluan na dati kita datang pada Tuhan. Ilo nala I will go ngay dati lagi. Dan menunggu dengan sabar. Naray tandi timpunan dan ilo na po kasabaran akan ko alang-alang. Apangkal. Agat ki. Nga. Ay so no ralan dati dasuay. Ilo no. Ay sa naralan datid akon ko sumabar, ay sa naralan datid akon ko kinorohinga no rikoton dati. Isiyo no kasari rikoton to ko. Jadi kano I will go to ko. Minsamok to ka kumakinorohingan. Tumbay ano ko dat agumo no kasing duwalan to ko ti. Nga irine pihulit-hulit kasari dati dat kada natilaw mo sa kasindualan. Kasindualan tetap kasindualan ki. Kada ta ka natilaw mo sa it commanded ay bondo wayoan ka pia ginawa mo ka. Ay datanudan ka pia ginawa. Kadang-kadang iyati sebagai tulun di kawasan i kasindualan ng mangimbayat dati da minsa do kumakinarahingan ki. Jadi umbalay nagya dati. Paingkuro pia kasindualan dati kapurimanan dati ahin na kinarahingan. I will go to ko. Hino kasari kinarahingan kuma dati. Hino hisiyo. Kada to ko kasusa ki. Suwab manto kagu imbulayad paingkuro nangku kahinaan kinarahingan ipagilitan ko po siyon dati. 23 hari bulan dia mengangkat aku. Jadi bayno tapatin aku di kinarahingan ka. Iri tuhat-tuhat dati nga simbaran dati da suab ki. Okay, konsi kau dat kinapagyampayan dati miyampay ta kakago di konsikahan production. Kinarahingan nakasarisan dihan dati isuanggat nununupot. Ralan ko pasiyon di awayan dati. Isiyo no ibontugan dati isiyo na irikotan dati ay sa nasuway. Magisusuay katapurimanan Toriri mo Rito sindualan Kada katong haruson lihon Haruson lihon Nong gitambalut Yesus kasasalit korong mamuli ay soko irwan sinunod
Jesus na sondihon. Ano misi sa ato kad isuang sambayang? Kinarahingan isuang kerjaan sorga, kasuabon na bay na insan pod mongon sikaw yahay kapagisisan dahay di kasuabon na bay no. Insan pod papapurimon dahay dot iya na po nga hino kasari da isuang nakapasyan dahay nga asaro yahay dat mamurimon nagi mamaduli apusaw di kahinaan isuang nakapasyan dahay. Di bayno naratian dahay dat ay so nasuway wantugon ay so nasuway rikoton ay so nasuway sondihon dahay suway ka iya Tuhan. Ano na hay dat kalau mo kanda ginango gisambot magakon ni hay iya kinarahingan dit milo da mga hak dahay isuang nakapasyan dahay mo kita daw mantadidi harada ginaw dahay rumikot minsamok kasari kumadia. Kasuaban ti sumambayang nagyahay montok at insana ni makikinungaw sa kirad isuang dat kasindualan isuang dat kabalingkahangan na kapasiyan nga kada ilo tang kiaday nga tilambus sa minsamok mintalang umadilo maya dat nuno pa'y kantakan di milanugunaon anuan nagi datin sa samod gisang patilambus sila dat gumirat minsan mo kumadia. Pagka nagit dosa-dosa dahay nga ampunan mo yahay isang bairin na pa nga amangan dahay dat minsan mo kumadia. Kung sikaw Tuhan tu berkatan yahay sa ninarota daw dabay no tinasambayang dahay isuang aran di Tuhan Yesus. Amen. Okay, kung sikaw dat kinapagyampayan natin di kasuaban na bayan, no? Puji Tuhan. Tapati ko piya dat nanuan ta ka kinarahingan na paluang tu. Ako hindi kinukulan gisaw minay oy gi. Iri na kuman ko kinarahingan no mati at bantugan dati. Bahin ako pohom kapagyampay ta ko dat kasuaban na suwab. Kapisan na nga na papaindalan dat buru-buruan dati data daw dabay na.